Lady Baronesa Đorđe Perović i Goku s Milojevićem. Goku je na svom mestu, Lady Baronesa sada i ona na svom mestu. Svi su spremni, mislim. Čekamo start super sprinta. Zastave na malo zaklanje mašinu, Big Ben ide na čelo trke, Goku drži drugu poziciju, Princess Ju na trećem, Lady Baronesa na četvrtom mestu, zaostaju Bugari, Domingo i Lucky General, Big Ben i dalje prvi, Lady na drugoj poziciji, Princess Ju, pa Goku i Lady Baronesa s polja, Domingo peti, Lucky General šesti, Big Ben, Aleksa Šašić vode trku na drugoj poziciji, Princess Ju sa Željkom Milićijem, Goku drži treću poziciju, napada sada Domingo na četvrtoj poziciji, Lucky General peti, Lady Baronesa zaostaje na šestoj poziciji, Big Ben i Princess Ju se izdvajaju, Domingo dodaje i tu je Goku sa njim na trećoj i četvrtoj poziciji, u ciljnoj ravnini uz barijeru ide Big Ben, s polja napada Princess Ju, krenuli su i bugarski Lucky General i Domingo, krenuo je Goku, Big Ben, Princess Ju i Željko Ilić, Big Ben, Aleksandar Šašić, Princess Ju i Željko Ilić, Goku za njima, kreće Lucky General, rade korbači Željka Ilića, rade korbači Šašića, ali prvi prosi Big Ben, drugi čini se stiže Lucky General, pa Princess